Dobrodošli torej na današnjem srečanju Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Jaz sem Marjeta Novak in sem povabljena, da danes vodim današnje dogajanje, ki bo kombinacija tako poslušanja prispevkov, govorcev, zgodb, razumevanja konceptov, kot enega skupnega osmišljanja, kaj to, kar slišimo, pomeni za naše okolje, katere možnosti nam odpira in seveda katera vprašanja se nam naprej še pojavljajo. To je dobrodošlo tudi zato, ker je ta dogodek danes v bistvu del daljšega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga finančno podpira tudi Sklad za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor. Kot vedno je pa najprej neka jedrna skupina ljudi, ki zazna eno novo potrebo, morda nujo in se usmeri proti eni viziji, kako lahko še nekako bolj polno živimo kot posamezniki in seveda kot skupnosti proti eni kakovosti življenja in blaginji. In ta skupina, ki je začela, to upamo, sneženo kepo, je skupina ljudi, ki so v organizacijah Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Fokus, Društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij. To so nekako gostitelji današnjega dneva in tudi daljšega razmisleka o tem, kaj lahko v Sloveniji storimo na tem področju. Zdaj pa, medtem ko bodo ljudje še prihajali, kot vidite, je še kar nekaj mest prostih, tam je še kar precej zunaj tehle označb za imena in jih bomo pač sprejeli kot dobri gostitelji. Kar se pa tiče logistike, koda za internet je internet, za Wi-Fi, če vas zanima. Potem pa vse prezentacije, ki bodo danes tukaj, boste dobili naknadno po mailu in hkrati boste dobili vsi kontaktne podatke udeležencev, ki so dali privoljenje, da se njihovi kontakti lahko delijo. Prav tako bo nastalo eno poročilo današnjega dogajanja v smislu rezultatov skupinskega dela, ki bo tukaj vmes med sicer plenarnimi prispevki. Plus boste pa dobili tudi en vodnik, link do elektronske verzije vodnika po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki je res narejen za slovensko okolje. V delu je pa še in bo kratkem tudi pripravljen en katalog tujih in domačih dobrih praks na tem področju. Skratka, res si zelo želimo, da se ta ideja skupnosti na nek način začne soustvarjati ali pa vsaj krepiti, marsikdo se že pozna, tudi tukaj, tako skozi današnji dan, kot z enim širšim odmevom, tako da tukaj imate tudi informacije, kako lahko še v širše kroge razširimo današnjo temo in predvsem potenciale, ki jih prinaša Facebook, Twitter in tako da vas vabimo res k aktivnemu sodelovanju v današnji dan in še naprej. Sicer bo pa današnji dan imel dva dela. Prvi del do enih je namenjen razumevanju, poglabljanju, razširjanju koncepta skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri in zgodbam, primerom, ki so tukaj že tako v Sloveniji kot v tujini, medtem ko po 13. uri pa ste vabljeni še tisti, ki ste se zapisali, da boste tukaj, ker vas pa res zanima na to nadaljevanje projekta v smislu enega pilotskega projekta na lokalni ravni. In vmes bo seveda tudi odmor za osvežitev in skušali se bomo čim bolj držati časovnice in tudi vas vabimo k enem skupnem soodgovornem upravljanju našega časa danes tukaj. Evo, toliko imam jaz čisto za začetek, zdaj pa kar vabim Gajo Brecelj, direktorico Umanotere, da nam na kratko predstavi, o čem govorimo, ko govorimo o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Hvala in lepo pozdravljeni, tudi iz moje strani. Tema je tako vroča, da smo se združile 4 nevladne organizacije
in vesela sem, da ste se pridružili današnjemu skupnemu razmisleku na to temo. Sama se z leti vedno bolj zavedam, kakšno srečo imam zares, da sem se rodila tu, kjer sem se rodila. Lahko bi rekla, da so mi zvezde naklonile, da sem se pač rodila na delčku sveta, ki danes, ko jaz živim, v primerjavi z drugimi koščki sveta, v bistvu se kopa v drevesih, v čistem zraku, v pitni vodi, v raznoliki pokrajini. Nekako danes mi nismo tisti, ki bi naprimer bili primorani zapustiti svoje domove zaradi suše, mora biti podnebnih sprememb, dviga morske gladine, pomanjkanja hrane, mogoče celo vojne. Tako da živimo na fantastičnem koščku sveta, ki ponuja polno priložnosti za kakovostno življenje. In to me veseli. Mogoče imam malo manj nasmeha na obrazu, ko vidim, kako teh priložnosti ne znamo v polnosti izkoristiti, zato da bi zagotovili blaginjo za vse prebivalce, ki si delimo pač ta skupni pašnik, naš skupni planet, danes in pojutrišnjem. In kadar v širših ali ožjih skupnostih razmišljamo o bodočnosti za nas in za naše zanamce, največkrat sanjamo o visoki kakovosti bivanja, o delovnih mestih, o gospodarskem napredku, o neonesnaženem okolju. In cilji, ki si jih zadajamo, intuitivno povzemajo vse pomembnejše dejavnike, s katerimi tudi opisujemo blaginjo prebivalk in prebivalcev Slovenije. In zaradi tega iščemo ne le višino, ampak tudi enakost porazdelitve materialnih dobrin. Ne iščemo samo števila delovnih mest, ampak tudi njihovo kakovost in primerno porazdelitev z prostim časom. Iščemo dostojno stanovanje, iščemo možnost izobraževanja za vse, ki se želijo izobraževati, pa dostopnost in kakovost pitne vode, čist zrak, prilagojenost na ekstremne vremenske dogodke in ne nazadnje tudi dolgoročno vzdržno ravnanje z odpadki. Pa imamo lahko vse to, je vprašanje? Seveda imamo lahko vse to, ampak si celovite blaginje ne moremo zagotoviti niti kot posameznik, niti kot posamezni gospodarski subjekt. Vse to, kar so naši življenjski viri, vse, kar so aduti Slovenije, od vode, biotske raznovrstnosti, gozda, rodovitne prsti, raznolike pokrajine, to so koncepti, ki jih se ne pustijo ujeti v ozke okvire in za njih si moramo prizadevati kot skupnost in zato se moramo povezati kot skupnost. Danes govorimo o skupnostnem upravljanju življenjskimi viri. Kaj to pomeni? Pri skupnostnem upravljanju za začetek so v središču ljudje. Gre za vključujoče modele, ki temeljijo na usklajevanju interesov, ki temeljijo na soupravljanju in krepijo solidarnost in družbeno povezanost prebivalstva. Lokalne skupnosti imajo pravico, da si zagotovijo blaginjo v svojem lastnem okolju z viri, ki jih obdajajo, ampak imajo pa tudi odgovornost, da to počnejo s spoštovanjem na vzdržen način in da skrbijo za ohranjanje teh virov v trajno skupno dobro. Zato skupnostno upravljanje življenjskimi viri nekako predstavljamo kot obetaven razvojni model, ki lahko sinergijsko odgovori na nekatere globalne vprašanja, ki si jih zastavljamo na civilizacijski ravni in tudi kot planetarni ekosistem. To so podnebne spremembe, upadanje biotske raznovrstnosti, degradacija habitatov, pohajanje svetovnih ključnih zalog surovin in pa tudi vse te dramatične napovedi o staranju prebivalstva in vedno večje število ljudi, ki bo v prihajajočih desetletjih primoranih zapustiti svoje domove, bodisi zaradi posledice podnebnih sprememb, izgube življenjskih virov ali pa varnostnih, političnih, ekonomskih in družbenih razlogov. Razlogi so običajno celo med seboj povezani. Največji izziv pri razvojnem načrtovanju je te dejavnike blaginje, ki so sicer ločeni v kupčke okoljski, ekonomski in pa družbeni del, družbeno področje, pretvoriti na način, da jih bomo hkrati dosegali. In tako, da ne dosegamo gospodarskega napredka, naprimer na račun okolja ali bogatenje račun enega na drugega ali celo doseganje lokalnih koristi na račun planeta in vseh ostalih sobitij, ki na planetu prebivajo. To ni samo stvar etike, ampak dejansko naš globalni model, ki temelji na nebrzdanem potrošništvu, ne more rasti v nedogled, ne da bi ogrozil človeka in naravo. Z osvojenimi lekcijami iz preteklosti se zato številne organizacije, skupnosti v Sloveniji in predvsem v Evropi, ki so nam lahko danes v navdih, ponovno obračajo k virom, ki jih imajo v svojem okolju in ponovno se obračajo k ljudem, tistim z imeni, tistim z obrazi,
ki skupaj živijo v organiziranih skupnostih, kot so na primer občine in regije, pa tudi v vaseh in mestih in na mikroravni v soseskah, četrtnih skupnostih, ki se povezujejo v društvo, v civilne družbene organizacije ali pa tvorijo združenja občin ali pa združenja civilno družbena gibanja. Tako da številni primeri skupnosti, ki so to upravljanje z naravnimi in drugimi viri v svojih okoljih vzeli v svoje roke, to potrjujejo. In danes bomo spoznali že nekatere te uspešne zgodbe, tako da nam res lahko služijo kot navdih, ker dobre prakse dokazujejo, da se to da doseči in živeti že danes. Te lokalne skupnosti ne želijo več čakati in nemo opazovati igre velikih, ker se zavedajo, da kljub bogastvu naših virov blaginja ni samoumevna in si ne delajo utvar, da v Bruslju znotraj netransparentnih finančnih institucij ali pa strateških oddelkih mednarodnih korporacij pa razmišljajo ravno o blaginji njihove lokalne skupnosti. Namreč to, da smo tako bogati z življenjskimi viri, prinaša tudi nevarnosti, ker blaginjo ogroža trend privatizacije strateških skupnih dobrin, kot so vodni viri, genski material, javni prostor ali pa prilaščanje zemlje strani mednarodnih ali pa domačih podjetij. Zato hočejo biti suvereni, aktivni in odgovorni soustvarjalci lastne blaginje. Skupaj razmišljajo o tem, kaj želijo proizvajati, zakaj in kako želijo to proizvajati, katere vire imajo v lokalnem okolju in kakšne razvojne potenciali iz teh virov potem pridejo ven. Lokalne skupnosti jim pravimo zato, da so najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjene količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. Vendar pa Slovenija svojih mnogovrstnih razvojnih potencialov in priložnosti še ne izkorišča na optimalen način, ker se to bogatstvo naravnih virov, življenjskih virov, pretvori v celovito in trajno blaginjo za vse, šele ko znamo z njimi upravljati na vzdržen način. Pri tem pa moramo braniti suverenost in gojiti avtonomno razmišljanje. In dodatni predpogoji za to so tudi organiziranost skupnosti, medsebojno zaupanje in pa usposobljenost za upravljanje s temi viri. Ključna področja, za katera moramo stopiti skupaj, so trajnostno urejanje prostora, prehranska samooskrba, energetska učinkovitost in oskrba z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, lokalno krožno gospodarstvo in pa trajnostna potrošnja. In to so tudi področja, ki jih bomo danes v nadaljevanju podrobno spoznali. Kako pa bi se morali organizirati, da to dosežemo, je tudi vprašanje, a ne? In za skupnostno upravljanje življenjskimi viri je praktično možna kakršnakoli pravno-organizacijska oblika. To so lahko občine, zadruge, civilne iniciative, lokalne pobude, lahko so tudi podjetja, kmetije, nevladne organizacije. Pomemben je pa način delovanja. Se pravi, da ima lokalna skupnost posredno ali neposredno dostop do procesov upravljanja in da je zavezana ustvarjati koristi za skupnost. Se pravi, v jedru so ljudje, ki so lastniki in upravljalci, ki sodelujejo v odločanju, ki uživajo večplastne koristi in ki tudi ščitijo ostale ranljive skupine. Zato pravimo, da je skupnostno upravljanje participativno, temelji na demokratičnih vrednotah družbe in je trajnostno naravnano. Najbolje je seveda, če stopijo skupaj vsi našteti, zaradi tega, ker uvajanje teh novih skupnostnih praks dejansko stremi k nekim novim praksam življenja. In zato, da si zagotovimo celovito blaginjo za vse te skupine in za vse nas, je dobro, da investiramo vsi, da se angažiramo vsi in delimo svoja znanja, svoje izkušnje, svoje spretnosti in tudi povezave z drugimi člani skupnosti. Prizadevamo si torej ustvariti zanko, kjer v vsakem trenutku krožijo stvari v lokalni skupnosti in v nobenem trenutku te koristi ne odtekajo ven in s tem generirajo vedno več in več koristi v tej zanki, s čimer se krepi skupnost, ampak krepi se tudi povezanost, solidarnost, strpnost, medsebojna modrost, medčloveške vezi, skratka, na kratko, blaginja skupnosti. Se pravi zanko, kjer enota preživetja ni posameznik, ampak je enota preživetja skupnost. Da to dosežemo, je edini način povezovanja v aktivno skupnost, zato zaključujem z meni dragim afriškim pregovorom, ki pravi, če želite biti hitri, pojdite sami, če pa želite priti daleč, pojdite skupaj. Hvala. Hvala.
Torej, kako se skupnostno upravljanje z življenjskimi viri umešča v širši strateški okvir Slovenije in Evropske unije, pa nam bo na kratko predstavil Uroš Vajgl, namestnik generalne direktorice za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Lep pozdrav vsem. Ja, ta zadnja misel, na tablici imam dokaz, da ta zadnja misel je tudi zadnja stvar, ki je meni včeraj prišla ki je prišla v lastno razmišljanje, ko sem pripravljal, kaj bom danes jutri rekel, in točno to besedo sem želel, točno s temi istimi besedami sem želel zaključiti. Dovolite pa, kar vendarle pokaže pozitivno smer. Dovolite, da podam par uvodnih misli glede nekih globalnih izzivov, glede ukrepanja v Sloveniji in nekih misli, za katere morda upam, da bodo inspirirale današnje razprave. Kot prvo želim povedati nekaj besed o podnebnih spremembah. Jaz sem prepričan, da številni, če ne celo vsi izmed vas, že sami dovolj dobro veste, da so podnebne spremembe realnost in ena največjih groženj našemu planetu. Če nas znanstveniki že dalj časa opozarjajo na to, da je potrebno omejiti rast globalne temperature na največ 2 stopinji Celzija nad temperaturami pred industrijsko dobo, se zavedate tudi tega, da znanstveniki kažejo, da obstoječi načrti po svetu temu cilju ne omogočajo. Tega cilja ne omogočajo. Globalne temperature so se v svetu že dvignile za 1,7 stopinje, v Sloveniji še toliko bolj, za 0,85 stopinje, v Sloveniji za dvakratno vrednost. Slovenija je tudi sicer država, ki je v raznih analizah izpostavljena med tistimi državami, ki so vsaj v tem evropskem prostoru med bolj izpostavljenimi posledicami podnebnih sprememb, na kar nas v zadnjih časih opozarja tudi narava z raznimi ekstremnimi pojavami suš, poplav, spremembami vremenskih vzorcev. Slovenija je zato med državami, ki bi morala podnebnim spremembam posvetiti toliko večjo pozornost. Decembra lani je bil v Parizu sprejet nov globalni podnebni sporazum, ki bo predstavljal orodje za globalni boj proti podnebnim spremembam. Sam dogovor še ne pomeni tega, da bo do učinkovitega boja prišlo, pomeni pa ta dogovor bistveno boljše orodje, kakor ga je imel svet na voljo do sedaj. Ta dogovor je resnično globalen, zajema v zavezah, ki so jih sporočile pogodbenice, zaveze zajemajo 189 držav in skoraj 98% vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov. To je bistven kvalitativni preskok nad tem, kar je v veljavi v okviru Kjotskega sporazuma. Sporazum zastavlja tudi dolgoročen cilj omejitve globalnega povečanja temperature znatno pod 2 stopinji Celzija in prvič predpisuje aktivna prizadevanja za omejitev pod 1,5 stopinje Celzija. Nalaga pa tudi zavezo, da se v drugi polovici tega stoletja doseže neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Čeprav predstavljajo emisije Evropske unije, v okviru katere bo Slovenija dosegala cilje zmanjševanja toplogrednih plinov in tudi slovenske emisije, čeprav predstavljajo zgolj manjši delež svetovnih emisij, pa je pomembno, da vsaka stran naredi svoj delež dogovora. Slovenske emisije se bodo zmanjšale v okviru skupnega napora Evropske unije in zaenkrat v okviru cilja, ki je bil opredeljen oktobra 2014, se pravi cilja najmanj 40% zmanjšanja emisij do leta 2030. Del zakonodaje, ki bo realiziral ta cilj, je že na mizi in o njem se že razpravlja, gre za zakonodajo na področju sheme trgovanja z emisijami, to pokriva energetiko in industrijo. Konec naslednjega meseca pa pričakujemo še 2 zakonodajna akta, ki bosta opredelila obveznosti držav na vseh sektorjih izven te sheme. Gre za sektorje prometa, široke rabe energije, odpadkov, kmetijstva in nekaterih drugih in tudi prvič za sektor rabe tal ter gozdarstva v evropskem okviru. Slovenija ima na tem področju
za zmanjšanje emisij na tem področju veljaven operativni program, ki opredeljuje cilje do leta 2020 in indikativne cilje do 2030. Ko bo ta zakonodaja na ravni Evropske unije sprejeta, nas čaka pregled tega, ali ukrepi v operativnem programu zadoščajo za doseganje takih ciljev, ki so opredeljeni. Na to nas čaka tudi dokončna opredelitev dolgoročnega prehoda v nizkoogljično gospodarstvo in prizadevamo si, da bi bilo to primerno opredeljeno v strategiji razvoja Slovenije. Dolgoročna opredelitev je potrebna zato, da se razlikuje med tistimi ukrepi, ki nas vodijo v doseganje srednjeročnih ciljev, tukaj gre predvsem na ukrepe, ki so možni skozi razne povečanja energetske učinkovitosti na različnih področjih, do razlikovanja med temi ukrepi in med tistimi ukrepi, ki so dejansko na trajektoriju, ki bodo v drugi polovici tega stoletja dosegal tisto ogljično nevtralnost sveta. Je pa v okviru podnebne politike potrebno izpostaviti tudi aktivnosti na področju prilagajanja podnebnih sprememb. Gre za to, da ne glede na to, koliko bomo v bodoče zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, bomo zagotovo že doživljali posledice in jih že doživljamo preteklih in tekočih izpustov. Tudi prilagajanje bo terjalo ukrepanje na vseh straneh in do konca tega leta načrtujemo, da bomo lahko nadaljevali proces, ki se je začel v okviru priprave podnebne strategije, konec leta 2014 pripravo oceno tveganj in priložnosti za prilagajanje podnebnih sprememb in da dokončno dogovorimo strateški okvir za prilagajanje podnebnim spremembam. Upam, da bomo čim več od vas tukaj tudi lahko gostili na kakšnih delavnicah oziroma dogodkih, ki jih bomo v ta namen pripravili. Nadaljnji izziv, ki bi ga rad izpostavil, je učinkovita raba naravnih virov. Če je bila v 20. stoletju rast prebivalstva 3,7-kratna, je bila skupna raba materijala v svetu 8-kratna. Če to povežemo tudi s pričakovanjem, da bo do leta 2050 na svetu 9,7 milijard ljudi, za tolikšen prirast, kolikor je živelo ljudi na začetku 20. stoletja na tem svetu, in s pričakovanjem, da bo vse višji življenjski standard oziroma da bo čim več, da lahko pričakujemo, da se bo ta standard pričakoval, lahko ponovno ugotavljamo, da sedanji gospodarski razvoj dolgoročno nevzdržen. Ker je očitno, da je nujno potreben odmik od sedanjega sistema življenja, proizvodne in potrošnje, ki temelji na linearnem procesu vzemi, kupi, uporabi, zavrži, v smer, da že od vsega začetka vse surovine, materiali, izdelki in procesi, da so zasnovani tako, da zagotavljajo, da se materiali v svojem življenjskem ciklu čim dlje ohranjajo vrednost in uporabo. Ta premik v smer krožnega gospodarstva je eden izmed temeljev, ki nas je vodilo v pripravo okvirnega programa za zeleno gospodarstvo, ki ga je vlada sprejela konec lanskega leta. Ne glede na samo realizacijo tega programa, ki sicer poteka, je njegov največji doprinos v tem, da je vključil različne resorje v preprečevanje okoljskih problemov. Na podlagi teh uvodnih misli dovolite, da podam potem tri iztočnice, ki jih lahko uporabite, če jih želite v nadaljnji razpravi. Prva je, Slovenija ni izolirana od globalnih trendov in ima odgovornost, da tudi sama spreminja vzorce obnašanja družbe in delovanja gospodarstva. To je potrebno zaradi okoljskih izzivov, ki jih čutimo neposredno, kot so kvaliteta zraka, tal, vode itd. In tudi za tiste, ki jih čutimo zgolj posredno. Nadaljnja misel je, da za soočanje z okoljskimi izzivi ne morejo biti prepuščeni zgolj okoljašem. Morajo ga ponotraniti nosilci skoraj vseh politik. Preveč energije izgubljamo zato, ker ena roka ruši to, kar druga ustvarja. Okoljski problemi so nesporno označeni za težavo, s katerimi se soočamo okoljaši, rešitve pa so najbolj pogosto v rokah nosilcev drugih politik. Ne nazadnje pa še tretjo misel, ki bi rad poudaril, da je za uspešno delovanje prav tako pomembno sodelovanje vseh ravni odločanja in ravnanja. Prepričan sem, da spremembe v navadah prebivalcev in v navadah gospodarstva, ki sem jih omenil, posegajo v delovanje vseh nas in vseh segmentov v družbi. Da bi bili pri tem uspešni, so potrebni ravno takšni dogodki in takšni projekti,
kakor je predviden kakor je ta projekt, ki nas je danes združil tukaj skupaj. Med nami vidim predstavnike, oziroma vidim jih ne, vem, da so tu, predstavnika občine Šentrupert. Pred 2 dnevi sem bil na zelenem forumu, kjer smo govorili o trajnostnem gospodarstvu, kjer je mestna občina Ljubljana predstavila aktivnosti, ki so vodile tudi v sprejem naziva zelene prestolnice. Ta dva dokaza sta dokaza tako strani male občine kot strani velike občine, da so pozitivne spremembe možne, da so možne v relativno kratkem času in da jih ljudje pozitivno sprejemajo. Jaz upam, da nam bojo te spodbude, da bomo v nadaljevanju take dobre prakse še krepili. Hvala lepa. Hvala, zdaj gremo pa od širših konceptualnih in strateških okvirjev k konkretnim praksam, ki nam lahko dajo misliti, kaj se da na tem področju narediti. In naslednji prispevek bo v angleščini, in sicer Molly Walsh, ki je pristojna za podnebno pravičnost in energijo pri evropski nevladni mreži Friends of the Earth, in sicer bo predstavila spoznanja in izkušnje projekta Community Power z naslovom Energetska demokracija po Evropi, pri čemer Community Power tukaj pomeni tako moč skupnosti kot energetsko moč. In kar, Molly, the floor is yours. You're welcome to share your experience and project. Is this on? Yes, great. Okay. Thank you very much. It's a real pleasure to be here in Ljubljana. If I speak too fast, people who are doing the translation, please just tell me to slow down. So I'm going to start by saying a little bit about who I am and who Friends of the Earth Europe is. So as we said, my name is Molly. I'm Irish. I grew up in Ireland, but now I live in Brussels in Belgium, and I work for the coordination office of the European network of Friends of the Earth. And Friends of the Earth is an environmental justice organization. We do a lot of very diverse activities and events, the kind of things you can imagine, from briefings to actions, and our network exists all across Europe, and the work that I'm doing is mostly on climate and energy. So we heard already quite a lot about climate change, and we campaign for climate justice. We know that we have to urgently do things about climate change if we're going to stay within 2 degrees or 1.5 degrees. What we decided and what we realized a few years ago was that talking to people about climate can be quite difficult, because climate emissions can often be quite abstract. You're talking about cuts of this percentage or that percentage, 2 degrees, 1.5 degrees. It doesn't sometimes seem so real. So one of the things we decided we wanted to do was to start having conversations with people about energy, because everybody understands energy. Almost everybody pays for some electricity or heating bills, and so they can see that that's coming out of their pocket. And energy is something that we saw was a little bit closer to people's real experiences than climate change. So we decided that we were going to run a campaign which we were going to call Community Power. And one of the reasons that we liked the idea of calling it Community Power was because, of course, it's about power. It's about where your energy and electricity is coming from. But also, we want to strengthen communities and build people's power. So we won a project from the European Union to work on speeding up the development of community-owned renewables. It had 12 partners and operated across 10 or 11 countries, depending how you count. And so there were some of the kind of impacts that we were going to have with this project.
We connected it very closely to the local municipalities. But I'll come back to that later. And we heard earlier that communities could be a lot of different things. It could be cooperatives, it could be partnerships with the municipality. And one of the very first things that we realized when we started working on this is community energy or community power is very difficult to define. There are, all across Europe, from Poland to the northwest of Ireland, there are as many kind of community energy projects as there are communities. So here's just an example of some of them. Islands, when people live on islands, they tend to quite often form community energy projects. I think it's something about being able to see those flows of energy in and out and really feeling like a community. So yeah, we have all kinds of renewable technologies as well. Solar is maybe the biggest, but also we have a lot of wind and hydro and biomass. So sorry for the very text-heavy slide. It's the one with the most text. But people kept asking us, what do you mean? What are you talking about? You can't just say it's really diverse. So we had to narrow things down a little bit, specifically because of our advocacy work, our lobbying work. We were asking for special conditions for community energy. We wanted it to really be incentivized by decision makers so that communities could start making the energy transition happen. They could start doing things. So we had to come up with some kind of definition. And we wanted it to remain relatively broad. We didn't want to shut things down because we didn't want to exclude any communities. We wanted to, of course, have it meaningful. And we didn't want to include what we sometimes call the fake cooperatives. So like there's an energy utility in Belgium called Electrabel, and they set up a kind of a fake cooperative to greenwash themselves and make it seem like they were community energy. So we need to have something that is real. So the most important point for us is this one about community or societal benefits, so that the system isn't just set up to make money for the people that own it, that there's some kind of wider idea of benefiting the community or society as a whole. And we found that the community projects that we work with, they very easily fulfill this criteria. A lot of times we find the people who have set up community energy projects, particularly in places like Belgium and Germany, they're people who were activists against dirty energy. So they were fighting coal or they were fighting nuclear, and they decided they want to focus a bit more on solutions or something more local. So they have this kind of whole energy system view. So that's the most important thing for us, that there's some kind of community or societal benefit. The way things are run is also very important. The governance, who has a say? Because we're here to talk about communities managing resources. And what we see is that when communities can make decisions themselves about how energy projects work, they tend to be much more culturally sensitive and sensitive to the landscape and the natural environment. So it's not important that it's not just owned by a community, but it's also run and managed by a community. We want membership to be open. You can't just say, no, sorry, we're a closed club for members. So the other one about autonomy and control. So you find a lot of partnerships between energy cooperatives and even some bigger energy companies. But we still consider it a community energy project if the community retains a lot of control. And then the last one is quite specific. It's about energy efficiency or energy access. And so we find that really, really a lot of community energy projects have some kind of specific mission or a specific aim to help people who are in energy poverty and to help people with energy efficiency measures. So you could say that this is just a subset of the first
criteria, some sort of wider benefit to society, but it's something we specifically look for because we don't just need to change where our energy is coming from, we need to use a whole lot less of it, and we need more equal access to that energy as well. So that's why that last criteria is important for us. So we might be wondering how this links to European level, right? So some of what I get to do is traveling around Europe and being in wonderful places like this and meeting with community energy projects from all across the world. And that's really exciting and inspiring. But I also have to go to the decision makers in Brussels and try to tell them this story. And it isn't always as exciting or inspiring, I have to say. So we know that in Brussels now, the decisions are being made about what our energy targets will be for 2030. We heard earlier about the decision about the emissions from the non-ETS sector, the non-traded sector, the transport, agriculture and waste. But also more related to this topic, there's going to be a target for renewable energy for 2030. Now the target for 2020 was 20% of all of Europe's energy comes from renewables, okay? And so the current target that's being proposed by the European Commission is that 10 years later, there would be 27% of the energy coming from renewables. So 2030 is 20 years before 2050. In 2050, if we have any chance of staying within 2 degrees, we need to be fully decarbonized. So we say it's really ridiculous that 20 years before we're fully decarbonized, less than a third of Europe's energy is going to come from renewables. That's not where we're going. We think that it's actually going to be really, really easy to burst that target, so it's almost meaningless. So what we're fighting for at the Brussels level is to really get recognition for the important role that communities can play in this energy transition. We heard about going far and going fast. The energy transition needs to do both. It needs to go very far, quite fast, and only if communities are involved in that transition can it really work. So there is some good language being proposed on community energy. We think that the next Renewables Directive will have a chapter on community energy, which really encourages member states to incentivize this. So we see that as a really positive thing. So now I'm going to give a little bit of a tour through some best practices, just to really give you an idea of what I've been talking about now, some examples. And so I'm going to talk about 3 examples, of which are in some ways quite different. The first one is a community energy project in Brixton in London in the UK. It's a solar project. It's not hugely big in terms of megawatts, but what's interesting about it is that it's a cooperation between an energy cooperative, Brixton Energy Cooperative, and the local housing association, the social housing, which is owned by the local authority. So it's all social housing. There's quite big, quite high apartment buildings. It's in a very deprived area. It's the most deprived area of London. And there are very high levels of energy poverty in this area. People spending 20 or 30 or even more of their income, percentage of their income on their energy. So what the cooperative did was they sold shares. It cost £150, which is about €170, to buy 1 share and to be a member of the cooperative. And the people who were organizing it, they focused their energy on getting members within those apartment blocks, within those social housing apartment blocks. Now that was quite a lot of money for people to raise. And they did some schemes where they allowed people to kind of pay as they save to own shares. But in the end, they got about 60 or 70% of the shares that own these solar panels are people living in those apartment blocks. And a lot of what they do now, most of the energy from those solar panels
is used in those flats. But they also run a lot of other schemes to empower the community. And one of those is an internship program. It's where people who are living there, they do a 6-week internship. And what they do in that internship is they help other residents to become more energy efficient. So they go in and they talk to them and they say, oh, here's where you're losing energy. They train the young kids, and then the kids go and train everybody else living in the apartments. And so, of course, it's reduced the energy use hugely, but also it's increased the social cohesion. These kids now know even more people who live in their blocks. They know the grandpas and they know the grandmas, and they've had a relationship with them. And the other part of their internship scheme is that they learn how the solar panels work. They learn to maintain them. They learn, it's called an energy engineering internship. And it means that many people from these apartments in this very deprived area, these young kids who've done this internship, they've now gone on to have jobs in the renewable industry in the UK. So the next project I want to talk about is much bigger. Sometimes there's this idea that community energy projects can only be very small, that they can only be maybe one wind turbine or a couple of solar panels. And that's not true at all. EcoPower is a very large energy cooperative from Belgium. They have 50,000 members and they employ 23 staff. But they started very small. They always tell me that they started around their kitchen table. And this you can see here is a water mill. The whole project started out of a housing cooperative who took over this old mill and wanted to refurbish it. And part of refurbishing it was they found that there was this old water mill there, and they wanted to redo it so that it could produce energy, which they did. And it's very small. It's a matter of kilowatts what this small hydro system feeds into the grid. But from there, they grew and grew. As I said, they now have 50,000 members. They own wind, solar, biomass, and they started with hydro. And they also have a lot of connections with their municipalities. So all across Flanders, which is a region of Belgium, they're in partnership with municipalities. Sometimes the municipality gives them land where they have wind turbines or solar, and the municipality gets in return some energy advice, or one of the partnerships which they have with a local authority is around vulnerable customers. So in Belgium they have a rule which no energy supplier will cut you off if you're communicating with them. So it's a law to protect vulnerable customers. So if you really just ignore all your bills and never say anything, they will cut you off. But if you're replying, if you're saying, oh, I need a bit more time, I just don't have the money, I'm really struggling, the energy company won't cut you off. But what happens is the municipality gets involved. And actually what they do is they really encourage people to switch to EcoPower, who is a supplier, because they're one of the cheaper suppliers. And this is how EcoPower works with the vulnerable customers to say, how can you use a bit less? You make sure you're on the right tariff. And this has been one of the ways that EcoPower has worked with vulnerable customers. So I'm going to go a little bit more quickly now. Time goes quite fast. One of the energy cooperatives that I know that's closest to here is in northern Italy. It's possibly the oldest energy cooperative that we know of. It was established in 1926, survived all the turbulence since then. They are a small cooperative which own some of the energy grid, and they also own supply. They also produce mostly from hydro. They survived nationalization, and now they've survived the privatization of the energy system in Italy. And so they are really interesting. I'm going to go a little bit faster. Barriers, yes. So what's going to stop this? Sounds like it's going really well, and there's nothing really that could stop it.
Well, one of the things that we've seen all across Europe, and I think you've seen it here, is the end of the feed-in tariffs. Feed-in tariffs were killed really before, when renewable energy only got a start at getting going. And in Brussels, we're dealing with this all the time. We're fighting with it's DG Competition to try to stop them interfering with member states' support schemes, because the Commission is really discouraging member states from having support schemes. And this is a very powerful, very secretive lobby group you've maybe never heard of. They're called the Magritte Group, and they represent 10 of Europe's energy companies. And you'll recognize very familiar, there's Enel, there's RWE, Vattenfall, and these men came together to basically slow down the energy transition. What they want is to deliver a strong message to EU leaders is one of the few things it says on there. You can find out about them. Basically what they did is they went to the European Commission and they said, our business model is under threat from this decentralized energy system which is being created. You need to protect us and you need to stop it. And that's why we see so much attack on support schemes now with the end of feed-in tariffs, and even in the Czech Republic and Spain, retroactive changes to feed-in tariffs. I'm optimistic though. The energy transition is pretty unstoppable. We can get energy for free if we own wind and solar resources. This is since 1990, how much energy has been added in terms of renewables, and you can see it's basically just shooting up. Globally, the world has added more PV than in the 4 previous decades. So you can see how much we're really adding here, and this is the forecast up to 2030. It's very, very difficult to stop. So I'm very optimistic that if we as people and communities can find a way to pool our resources together and get our hands on the energy infrastructure, then we're going to be able to transform our communities in many ways, reach people who are in energy poverty, and make the energy transition go faster. Thank you. We'll just go there and then I'll call you back. When we are. Okay. Thank you, Molly. Preden damo pa prostor za vprašanja, bi vas pa povabili, da se najprej ob svojih omizjih, če je potrebno, če se ne poznate, morda za začetek vsaj predstavite, potem pa, a mi lahko daš kar naprej še enega, potem pa si vzamete nekaj minut za osmišljanje tega, kar ste slišali. Kaj so, aha, to ni ta prav? Tale je, malo smo imeli takole, čakajte. Aha, takole. Ja. Najprej, kaj vas je nagovorilo v tem, kar ste slišali, zlasti od tujih primerov? Kaj je bilo morda novega, presenetljivega? In potem tudi, a se vam pojavlja kakšno res žgoče vprašanje za Molly? Tako da, dajmo reči, ne 7, ampak glede na časovnico mogoče 4-5 minut, da se ob omizjih malo pogovorite, da vam ne uidejo poante in predvsem, da slišite tudi od drugih, kar je bilo za njih zanimivo, kje vidimo ena semena morda tudi za naše nadaljne aktivnosti. Tako da kar izvolite. Zdaj vas pa vabimo, da spet usmerimo pozornost in slišimo kakšno vprašanje za Molly. Zdaj je tako še, Molly bo potem odgovarjala kar v angleščini, tamle je pa gospod, ki pomaga s prevodom, je pa že na svoji poziciji tudi. Sami boste vi povedali angleščini. Takole, v Sloveniji imamo težave zaradi financiranja civilno-družbenih projektov tega značaja, kot ste ga vi povedali. Bo prevajal spod. Namreč ključni problem je to, da je davčna zakonodaja v državah Evropske unije, razen Slovenije, veliko bolj prijazna do civilnih pobud, ki se nanašajo tudi na življenjske vire. In mislim, da je to ključna zadeva v Sloveniji, tako je tudi s problemom financiranja športa, tako je s problemi financiranja kulture, tako je z vsemi problemi, in ko bomo rešili ta, bom rekel, davčni problem, ki bi bil seveda demokratičen, kot ga imajo druge demokratične države, bomo rešili tudi problem projektov, ki jih vi navajate v svojih izkušnjah. Hvala.
vprašanje. Imate vprašanje? To ni moje vprašanje, ampak vprašanje, kaj boste vi naredila preko Evropske unije, da se bi davčna zakonodaja poenotila glede financiranja. Hvala. Okay. Ja. Yeah. So the gentleman has two things to say. First of all, he says that the problem in Slovenia with financing, the problem in Slovenia is with financing projects such as the ones you talked about. And particularly the problem is the tax legislation, which is much more friendlier in other EU countries than in Slovenia. He says that once we deal with this problem, so the tax legislation, we can deal with other problems, even sports and culture. And we need to solve that in a democratic manner. So his question to you is, what or in what manner will you help deal with this? Oh, okay, will you help deal with these issues through your work with the EU? Okay, I think that's really the right question. I can see that specifically with no feed-in tariff, it's very difficult to get a start. If you're not getting fair money for the energy that you're putting into the grid, it's very difficult to get started. And a lot of the energy projects which we work with, they're working hard on the ground to make their project happen, and they're also doing the campaigning work to get the government to change the system to make it easier for them with taxes and finances. And what we're going to do, I mean, we're working with Focus and working with allies here. We push for, one of the things we push for is good support for community energy in the EU funds and in the operational programs of the EU funds, so that's empowered there. And another thing is, if we can get good language on community energy in the EU 2030 framework, that gives us an even better hook as campaigners to say, look, they said in Brussels you should do this, so you need to do this here in this member state. Okay, thank you. Any more questions that are really burning here in the group? That's it, okay. So Molly will be with us in the break as well. Okay. After an hour, in an hour's time, we have a half an hour break, and she will be around as well for questions. So keep this in mind, and you can approach her. V glavnem, jaz bi eno vprašanje imel. V Sloveniji imamo 1,60,000 registriranih avtomobilov. Kako bi ta izpust lahko zmanjšali, glede na to, da ima vsak avto na strehi tudi en neizkoriščen prostor. Sem videl, da imate kolektorčke, pa mogoče še na ta avto lahko kaj gor dali, da bi se lažje vozil brez kakšnih mogoče benzina ali karkoli podobno. In po Sloveniji imamo velik problem, ker imamo veliko zelene Slovenije, ki v bistvu, bom rekel, se v glavnem uporablja za kurjavo. Jaz po zimi, ko se peljem iz Ljubljane na Zgornji Brnik, so vsi kozolci polni črnih dreves in približno okrog mene je 20-30 hiš, ki na veliko spušča ogromne količine ogljika in to ogromno neposušenih dreves. To zaenkrat, da nam preveč vprašanj postavil. Ja, kako bi teh 200,000 ljudi, če imate kaj v planu, da jih bi kaj po žepu udarali, no? Da bi kaj zamenjali, pa šli mogoče v te kakšne kolektorje, pa tako naprej. No? To. Kako v bistvu uvesti neko, bom rekel, ogljično takso za ljudi, pa jim dati en števc na dimnik, pa da bo pokazal, koliko tega ogljičnega odtisa so spustili v zrak, pa mogoče meni dihala uničili, pa kaj podobnega. To. Se pravi, kako neke spodbude na sistemski ravni uvesti ali pa sprožiti, da se zgodijo, ki bi podprle ljudi, da kaznovale oziroma motivirale, da bi začeli bolj trajnostno energetsko razmišljati. Ok. Mogoče ni treba čisto vsega tako malo skrajšati. So, in Slovenia there's roughly 1.6 million cars. Since they produce a lot of emissions,
or do you see any way how the roofs possibly could be fitted with solar panels or photovoltaic panels to perhaps reduce gas consumption and greenhouse emissions? And the second question is, since Slovenia is fairly green, unfortunately, a lot of its green areas, a lot of its forests are used for heating, and this is damp wood, unseasoned wood. Is it possible, or do you have any measures how to convince people, make them switch, for example, from heating using wood to some more energy-friendly sources? The question was also about any systemic incentives like taxing or so, and how to even get this going. So bring this to the national level and see how this could motivate people to use more sustainable energy resources. Okay. On the cars with solar panels, I've never heard that suggestion before. It's an interesting one. I think probably what we really need is, firstly, much less cars on the road. That's the first thing you've got to do. And then probably some electric vehicles could be very interesting, shared within communities, but not burning oil, based on clean energy. And then how do you convince people, and how do you get that systemic change to get things started? I think pilot projects can be really useful. So I'd really recommend find a way to start a small project that shows people that it works. Nothing will convince people as much as taking them somewhere and demonstrating, look, this community is doing it and you could do it too. So any community which really wants to be the leader and wants to set the first project, and then that helps you fight for the demands that you need on taxes and the other supports, because you say, look at this amazing project. It could be projects like this all over Slovenia if you change the tax system. Be my recommendation. Thank you. And we go for the last question. Hello, my name is Tadeja. I have a pragmatic question. How long did the Brixton project take to implement from start to finish? And if maybe you know what were the main phases of it? Yeah, so it took a long time. It took about 7 years from when the group first came together and decided they wanted to do this. And that was a really long time. Only because there were 1 or 2 people who were very determined and stuck with it did they win. So getting that partnership with the local authority, there was a phase when all they were working on was convincing the local authority. And in the end, they won that when there were elections and the local authority changed hands and it went to a more progressive party. Because sometimes you find really unnecessary bureaucratic barriers. And it was the first time that anyone had ever put solar panels on the roof of social housing, so there was no legal framework for it. So the first answer they got was, no, you can't do this, no one's done it before. But just because no one's done it before doesn't mean you can't do it. So they kept pushing and they kept pushing, and now they have a flagship project which everybody loves, and the local authority loves it as well. So. Okay. Thank you, hvala. Thanks very much. To je tudi zdaj že most na naslednjo točko, ki je slišati tudi nekaj uspešnih slovenskih zgodb, ki so prav tako začeli, tako rekoč, iz ničle. In glede na to, da bo tukaj kar precej enih vsebinskih prispevkov, idej, bi jaz kar nadaljevala tole linijo, ki je bila tukaj zdaj pri zadnjem vprašanju omenjena. Dajmo ob teh zgodbah poslušati z enim posebnim fokusom. Kaj so bili tisti dejavniki uspeha? Zakaj so te pobude ratale, nekatere druge pa pač morda prej odmrejo, preden pridejo do polnega potencijala. Tako da bi vas jaz povabila, da tele papirje, ki jih imate tukaj zdaj, že kar uporabite, imate tudi pisala raznobarvna in nekako zapisujete, kaj se vam zdi, kaj so bili morda neki pogoji, ki so bili izpolnjeni, kaj so bile naravnanosti, s katerimi so ljudje se lotevali ali pa vztrajali v teh projektih. Kaj so bile morda neki načini voditeljstva,
sodelovanja, zlasti vključevanja ljudi. A ne? Kako so morda ti, ki nam bodo povedali svoje primere, našli energijo in motivacijo tudi takrat, ko je bilo težko, ko je bil kakšen izziv. Tako da potem, ko bomo slišali 2 zgodbi, bomo naredili kratek predah in boste spet povabljeni, da nekako identificirate ključne faktorje uspeha, ki so te zgodbe obrnili v eno pozitivno in navdihujočo smer. Slišali bomo 2 zgodbi iz Šentruperta in tukaj iz Savskega naselja, kajti zadruga Dobrina, žal, je gospa, ki je bila potem napovedana za današnji dan, je otrok zbolel in se je odločila, da bo svoje vire domači skupnosti danes namenjala, medtem ko njen kolega, ki je direktor, je pa na enem nujnem posvetu vsebinskem na resornem ministrstvu in sta se žal upravičila. Bo pa njihova zgodba je zajeta delno v tem vodniku in bo tudi sicer predstavljena še naprej tekom projekta, ki zbira dobre prakse. Tako da najprej vabim torej Ruperta Goleta, župana občine Šentrupert, torej občine, ki se je že v letu 2010 zavestno odločila, da bo razvojni model občine zelen oziroma trajnosten v vseh pogledih, na vseh področjih in na ta način so oblikovali tudi vizijo, na vključujoč način. Medtem ko zdaj pa imajo že nove projekte in plane, nov obrat kogeneracije za proizvodnjo elektrike in toplote in gospod Rupert Gole nam bo povedal, kako se kažejo pozitivni finančni učinki torej v ostajanju in kroženju denarja v lokalnem okolju. Tako da povabilo kar na slišno zgodbo. Aha, tamle imate, a lahko Polona, tisti. Aha. Ker jaz sem nekaj časa na fakulteti predaval, pa sem navajen malo špancirati vmes. V glavnem lep pozdrav vsem skupaj. Začel bom tako. Pred 9 leti je obstajala krajevna skupnost Šentrupert, ki je bila relativno neznana v slovenskem prostoru, sploh pa v mednarodnem. In pred 9 leti, oziroma natančno v 2006 je bil tisti referendum, ko smo se odločili, da bomo postali svoja občina. Jaz sem takrat potem tudi bil izvoljen za župana, postavil temelje današnjega razvoja in v zadnjem tednu smo v Šentrupertu gostili 4 pomembne dogodke. To je samo en del tega dogajanja. Pri nas samo včeraj so se v deželi Kozolcev dogajale 3 konference. Ena je bila mednarodna na področju lesa z obiskovalci iz cele Evrope. Potem Green Building Council je včeraj organiziral konferenco, približno 50 obiskovalcev. Razvojni center Novo mesto pa je organiziral srečanje na temo Last Leader projektov. Pred dobrim tednom pa smo imeli tudi predstavitev rezultatov ene zelo inovativne zgodbe, namreč postavili smo prvo čistilno napravo, ki čisti vodo s pomočjo nanodelcev ničvalentnega železa do pitne kvalitete in prejšnji teden smo odprli pipo in je ta voda pritekla ven. Vso vodo, ki jo zdaj spuščamo v čistilno napravo iz naselja, bomo lahko ponovno uporabili v povratni zanki in na ta način prihranili ogromno energije in tudi zdrave pitne vode. Naša dobra praksa je pravzaprav skupek vseh teh projektov, ki smo jih nekako spakirali v nek model zelene integralne ekonomije, ker namreč en drugega podpirajo. Jaz bom v nadaljevanju preletel skozi vse te projekte, preveč je vsega, da bi podrobno razlagal, lahko si boste ustvarili svojo sliko, lahko pa že na začetku povem, da v zadnjih 3 letih je v Šentrupert prišlo čez 50.000 obiskovalcev iz 44 različnih držav. Turizem se je povečal v Šentrupertu krat 50, 60, ne vem. V preteklosti smo imeli pač samo nekaj turizma na osnovi gotske cerkve, ki je izredno lepa, vendar je bilo zanemarljivo napram temu, kar se dogaja danes. Šentrupert je majhna občina z 2800 prebivalci, pri čemer največje naselje v naši občini ni Šentrupert sam, ampak državni zapor na Dobu. Tam namreč vsak dan živi 1000 ljudi, v naselju Šentrupert pa zvečer, ko se vsi vrnemo domov, nas je mogoče 500-600 nekje, ne? Tako za primerjavo. Naš proračun se nekje okrog 4 milijone evrov vrti, malo gor, malo dol, odvisen, koliko nepovratnega denarja poberemo. Prva stvar, ki sem si jo vprašal, je, kaj so naši naravni potenciali in kaj so grajeni potenciali. Obdelovalne površine, neokrnjene,
lahko pridelamo zdravo hrano. Južna pobočja, vinogradi, imamo zelo kvalitetne vinarje. Na zadnjem dekantarju v Londonu je vinar iz Šentruperta prijel 3 bronasta odličja za peneča vina. Tako da je tudi očitno dobra lega za proizvodno. Severna pobočja porasla z gozdovi, 70% je v teh gozdovih bukovine in ravno zaradi tega se je 4 dni odvijala v Šentrupertu mednarodna konferenca na področju rabe bukovine. Bukovino namreč v Sloveniji v glavnem znamo samo predelati v drva, drugega nič in je ogromen potencial, imamo pa zelo kvalitetno. Grajeni potencial, tako kot sem rekel, gotska cerkev svetega Ruperta, ki je sicer ena izmed najlepših gotskih cerkva v Sloveniji, ampak če pride čezoceanski gost, bo gotiko šel gledati v Reims, Rouen, Köln, Ulm in tako naprej. V Šentrupert verjetno ga ne bo zaneslo in ta potencial nam ni nekako generiral tistega turizma, ki so si ga ljudje skozi želeli. Naredili smo si vizijo oziroma ta naša vizija je bila ustvarjena skupaj z občani in nekako smo ugotovili, da je ena izmed bistvenih kvalitet je vse to, kar sem naštel, se pravi vsi ti potencijali in to, da se vsi med sabo poznamo in si ne želimo, zdaj bom rekel, kakšnih novih blokovskih, stanovanjskih, sosesk in tako naprej, ampak bom rekel, tisto res tako naravno rast prebivalstva, predvsem pa vračanje mladih, ki so odšli in to se nam tudi zdaj dogaja. Govoril sem o potencijalu lesa, ker smo dejali, da je les naša strateška naravna surovina, smo zgradili zavestno popolnoma lesen vrtec, ki se ogreva na lesne sekance. V kleti smo zgradili kotlarno, ustvarili nek mini dolb, ki zdaj ogreva šolo, telovadnico, knjižnico in sam vrtec. Popolnoma avtomatiziran sistem, funkcionira 6 let, ne bi razlagal detajle. Po 6 letih nisem imel niti enega telefonskega klica, da je kaj narobe, to pomeni, da stvar funkcionira. Ker če župana kdo kliče, pa je sigurno kakšen problem. Vrtec je zelo kompakten, pred kratkim je Ekosklad razpisal subvencije na področju nič energijskih stavb v javnem sektorju. Zasnova, bom rekel, zelo podobna temu, kar danes pričakujemo tudi, da se bo na ta ekosklad prijavljalo kompaktne zasnove za uporabo ogromno naravnega materijala, popolnoma lesen. Ta je bil sicer zračunan takrat kot nizkoenergijski, zdaj pa danes ugotavljam, da porabo v bistvu še manj energije, kot smo jo naračunali, ker otroci to dajo kar precej 70 radiatorčka ali 80 radiatorčkov imamo zdaj, vsak otrok oddaja pač neki temperature. Vrtec je na zunanji strani ublažen, oziroma je tudi na zunanji strani, kjer se otroci igrajo, je lesena fasada, oni vsak dan čutijo ta les, ga potipajo, ga povohajo, če hočete, v glavnem niso oni skeptični bodoči, ko bojo odrasli, ne bojo oni skeptični naročnik lesene hiše, to, kar zdaj arhitekti srečujemo, sploh v preteklosti, ko je veljalo, da leseno hišo pa kar volk odpihne, v tem smislu. Čebelica se imenuje, zgradili smo to oziroma postavili prvo električno polnilnico na Dolenjskem, kupili smo službena vozila, 2 električna skuterja, ker smo majhna občina, avta niti ne rabimo, ampak ta 2 skuterja, en skuter porabi 30 centov na 100 km. In zdaj se s temi vozili naše osebi lahko vozi na teren, pogledati kakšno cesto ali pa kakšne probleme rešiti. Ta zgodba je zelo zanimiva, malo nor projekt, ampak s tem projektom smo postavili pomembnost kozolca nad gotsko cerkvijo in s tem omogočili gotski cerkvi, da ima 50krat večji obisk, kot ga je imela prej. Namreč občina je lastnik najlepšega kozolca na svetu, to je kozolc, ki ima status spomenika državnega pomena. In mi smo potem naprej razvili to misel v to smer, tako kot reče Janković, najlepše mesto na svetu. Mi smo rekli, imamo najlepši kozolc na svetu, ker kozolci so stvar slovenskega naroda in če je v Sloveniji najlepši, pa je tudi na svetu, verjetno. Naredili smo muzej na prostem, kamor smo postavili 19 sušilnih naprav, kjer lahko obiskovalci vidijo kompleten razvoj kozolca od najbolj enostavne oblike do najbolj kompleksne. Postavili smo tu na južni rob Šentruperta, vse kozolce smo našli v pokrajini, kulturni krajini Dolenjska, vsi kozolci so bili stari, vsi so bili ogroženi, bi propadli, vse kozolce smo zmerili arhitekturno, geodetsko, naredili 3D modele in danes lahko vsak graditelj kozolca, ki želi nov kozolc zgraditi, pri nas brezplačno dobi
dokumentacijo, s ciljem, da ga gradi pravilno, se pravi, da ne gradimo s pačkov, če že gradimo. Smo tudi prva občina, ki je kompletno občino pretvorila v digitalni 3D model z laserskim snemanjem iz letala in ta 3D model nam zdaj omogoča, da testiramo nove projekte v prostoru, kar se tiče vedute, izgleda, dostopa in tako dalje. Dežela Kozolcev so gradile 4 ekipe tesarjev, spet bomo rekel, pomagali smo se z lokalnim znanjem, v 4 mesecih smo morali namreč 17 kozolcev razstaviti, prepeljati in na novo postaviti, tako da je bil kar kompleksen projekt. 3 kozolce smo morali ročno stesati, vse manjkajoče oziroma dotrajane dele in to je bilo tudi vse posneto, dokumentirano. Tako se je potem tudi ta slamnata streha en tak, bom rekel, izziv, ker je težko dobiti še mojstre, ki to znajo. Stari mojstri lokalni so prišli s svojimi sekerami na plan in so takole pač pomagali. Tako je dežela Kozolcev zaključila nekako leto 2012, potem je prišla zima, v tej zimi smo organizirali prvo poroko, ki je bila en co-branding efekt, povabili smo modno oblikovalko Majo Ferme, ki je oblikovala poročne obleke in doživeli potem tak medijski odziv zaradi tega, da smo potem tudi izračun naredili, medijskega prostora smo zasedli za 250 000 evrov, vložili smo pa v projekt 5 000 evrov, tako da smo imeli res velik efekt. Ta par je realen, prejšnji mesec je, oziroma prejšnjo leto sta otroka dobila in sta takrat na modnih revijah tisto leto bila zadnji par na pisti, ki je šel ven. Čarobna dežela Kozolcev je en podprojekt, vsak december se dogaja, povabili smo arhitekta Iva Koritnika, iz cele Slovenije je potegnil reflektorje in je naredil eno res čarobno zgodbo. Elementi zelene integralne ekonomije, lokalni cviček, lokalni sok, lokalna voda, voda dana namreč je v lasti Šentroparčana, Freliha, Franca, mogoče ga kdo pozna, lokalna hrana, catering, lokalne restauracije na malo višjem nivoju, kadar so poroke, kadar so kakšni, rekel, taki bolj prestižni dogodki, piškoti iz medu in pere, izum lokalnih žena naših podeželskih, zelo dobro grejo v promet. In potem že prehajamo na energijo, samoskrbo z energijo. Šok, ko smo ugotovili, da samo zapor na Dobu, naše največje naselje, porabi 900 000, se pravi od 700 do 900 000 litrov kurilnega olja. To je potem, če še zračunam, koliko smo še mi ostali porabili, je to za 1 milijon evrov kurilca bilo na leto, v 10 letih skoraj 11 milijonov evrov in smo se spraševali, kam gre naš denar. Smo ugotovili, da verjetno je ta stolpnica sfinancirana z našim denarjem in potem lahko ta šejk reče šukran, to pomeni hvala Šentrupert in naš kmet ima slab traktor, lahko bi pa imel Lamborghinija. Odločili smo se, da vzpostavimo lesno-predelovalni center v bivši vojašnici, ki je degradirana cona, pridobili smo zemljišče strani države brezplačno, želimo ustvariti ta krog, mi smo že nekje prišli do sem, se pravi, znamo narediti elektriko iz lesnih sekancev. To je samo en tlor iz tega postrojenja, to je pa zapor na Dobu. Tle not je zaprti del, odprti del in ta zapor porabi preko 1 milijon evrov energije na leto, se pravi strošek je preko 1 milijon evrov. Odločili smo se, da ustanovimo javno podjetje Energetika Šentrupert, v katero smo vložili 7500 evrov. In to podjetje je potem organiziralo 2 projekta, kotlarno in elektrarno, vložilo v ta projekt 3,5 milijona evrov, 1,5 milijona približno nepovratnih sredstev, 2 milijona bančnih sredstev in danes Energetika Šentrupert po 3 letih obrača preko 1 milijon evrov letno. Se pravi, 7500 evrov smo ustvarili podjetje, ki je danes tudi na trgu vredno približno 800 000 evrov, kolikor ga bi prodali. Zgradili smo kotlarno na lesne sekance, 2,5 megavata, ki dobavlja kompletno vso energijo zaporom na Dobu in vse sekance kupujemo v lokalnem okolju, se pravi preko zadruge, zadruge z lastniki gozdov, lastniki gozdov so ustanovili zadrugo, ta zadruga dobavlja iz praktično popolnoma lokalnega okolja zdaj ves energent. Zgradili smo tudi kogeneracijo oziroma 5 kogeneracij na lesni plin, pri čemer uplinjamo sekance, plin potem poganja motor, odpadno toploto pa spet prodajamo zaporom na Dobu za sanitarno toplo vodo, ki jo tudi čez poletje rabijo. Naslednji projekt je 4,5 hektare steklenjakov za proizvodnjo paradižnika, pri čemer bomo
odpadno toploto dobavljali s kogeneracije, 50 delovnih mest, 35 zaporniških delovnih mest, kar je pa seveda motivativno za investitorje, ker je delovna sila seveda zelo poceni. Zaporniki namreč ne dobijo plače, ampak samo žepnino, približno 150 evrov. Vse te projekte povezujemo med sabo na način, da tvorimo nek model zelene integralne ekonomije, se pravi, ko se gremo v turizem, jih peljemo tudi v zapor, večina jih tudi ven spustijo, in pokažemo vrtec, in pokažemo deželo kozovcev in lokalno hrano postrežemo in tako naprej. In zakaj to delamo? Zato, ker ta evro zdaj vrtimo sami. Se pravi, prej je šlo 1 milijon evrov ven, tako karikirano, zdaj se pa ta milijon obrača pri nas, oziroma zdaj seveda večja kot je ponudba, več kot tega, več se tega obrača. Za ta način razmišljanja smo dobili več priznanj, to je priznanje za najbolj inovativno lokalno skupnost, vrtec je dobil priznanje za najbolj energetsko učinkovit projekt leta v tistem letu, ko je bil zgrajen. Takšni vrtci so danes postali standard, takrat je bil pa mogoče nekaj posebenega. Leta 2012 smo dobili plaketo Zlati kamen za drugo razvojno najbolj prodorno občino, 2012 smo tudi zmagali kot energetsko najbolj učinkovita občina v vseh kategorijah, 2013 se nismo smeli prijaviti, ker če si zmagal se en let nisi smel, 2014 smo ponovno zmagali v vseh kategorijah in potem v Kasslu v Nemčiji dobili tudi certifikat 100% Renewable Energy Municipality, to pa je v projektu Evropske komisije in vabljene so bile občine iz celega sveta, ker je filozofija vzad ta, da vsi živimo na eni krogli in če zdaj mi porinemo umazano industrijo Kitajcem ali pa Indicem, po drugi strani to vseka nazaj. Ne. Zato so podelili te certifikate tudi japonskim občinam, indijskim, kanadskim, avstralskim in tako naprej. Med 15 dobrih praks pa nas je uvrstil tudi projekt Slovenija znižuje CO2, Umanotera je pa tista, ki je danes povabila in ki to fura. Hvala lepa. Samo eno vprašanje, preden greste. Zdaj se že vsi tile evri obračajo, ampak ko ste začeli, kaj je bilo ključno? Kaj je bilo tisto prvo, kar je omogočilo, da se je ta klopčič pri vas začel valiti? Ja, prva stvar mora biti jasna vizija, kaj bo sploh počel. Ne? Mi se nismo odločili, da je prioriteta, da bomo, ne vem, asfaltirali ceste pa delali tiste stvari, ki v resnici nič ne prinesejo. Ne? Se pravi, po tej filozofiji, potem v San Gimignano v Italijo ne bi noben šel, ker tam imajo slabšo cesto, kot pri nas. Ampak smo rekli, da moramo ustvariti priložnosti in možnosti za naše občane, ponudnike gostinskih in ostalih storitev in tako naprej in hkrati naše resurse izkoristiti, kar imamo sami. To je bilo ključno. Ne? Oziroma, če malo karikiram, čisto na začetku sem dal vse položnice, ki jih plačujem kot občan na mizo, pa sem rekel, kaj lahko sami naredimo. Ne? Toploto lahko sami naredimo, elektriko lahko sami naredimo, hrano lahko sami naredimo, seveda kakšne stvari pa ne moreš in tisto se nismo šli. Ne. Tako zelo preprosto. Ne. In zdaj lahko rečem, da pač ogromno tega sami naredimo in je cenej pa denar ostane doma, kar je zame bolj pomembno, kot da je cenej. Da ta denar ostane pri nas. Ne. Potem to pomeni, da si en kmet lahko prvošči šolanje svojega sina, mogoče malo bolj kot sicer, ali pa da ima malo višji standard, pa še kam gre, pa je malo bolj razgleden. Tako, čisto enostavno. Hvala, svaka čast. Zdaj pa imamo še zgodbo iz ljubljanskega okolja in sicer vabim Alenko Korenjak, članico društva Prostorož, ki si prizadeva za celovito urbano prenovo savskega naselja z namenom grajenja močne lokalne skupnosti, ki je hkrati enakopravna in kompetentna sogovornica mestnim oblastem. In torej, kako skupnostno lahko oživimo in skrbimo za javni prostor. Ja, lep pozdrav. Zelo uspešne zgodbe slišimo in jaz sem navdušena tudi na to predstavitev. Zdaj, jaz sem arhitektka
In skupaj s 3 kolegicami že 12 let v bistvu nekako se ukvarjamo z javnim prostorom, z mesti, z razvojem mest in pa v bistvu se pač nekako fokusiramo tudi na ljudi, na skupnost, ne toliko na prostor. Zdaj, kot smo danes tudi že večkrat slišali, pač mesta prevzemajo vlogo trajnostnega razvoja pa varovanja okolja. Lokalne skupnosti in mesta so danes tista, ki bodo lahko pač sledila vsem tem idejam, ki smo jih danes že veliko našteli in seveda to pač 2 taki agendi v svetovnem merilu je bilo ta dogovor, ki je bil tudi že omenjen danes, Lima Pariz v decembru 2015, pa v Sloveniji vemo, da je pač 11 slovenskih mest, pa še veliko jih na tem dela, sprejelo trajnostne urbane strategije, kjer je pač definiralo razvoj mesta kot eno gonilo pri varovanju okolja. In sicer ena od 4 prednostnih nalog, ki jih tudi akcijski dogovor Lima Pariz izpostavlja, je bil oblikovanje novih lokalnih politik z namenom povezovanja področij delovanja in pa vključevanja različnih deležnikov. Torej, tukaj v bistvu se tudi nekako o tem bom govorila, kaj lahko kot ena nevladna organizacija, pač kako lahko pri tem pripomoremo. Zdaj, kot vemo, pač neki dolgoročni urbanistični načrti niso več dovolj za regeneracijo mest, za prenove, ampak vse bolj prihajajo v ospredje neki hitri, kratkoročni posegi, tudi mogoče preizkušanje nekih novih možnosti, predvsem pa en nov način sodelovanja v lokalni skupnosti. Dostikrat se to pod večjimi različnimi imeni se to uveljavlja, ali je to mikrourbanizem, taktični urbanizem, pa nas govorimo pač celovita urbana regeneracija. Jaz bom danes preletela, v bistvu ne bi samo Savsko, bi še tako bi 2 projekta naša dolgoročno pokazala, kot en je Park Tabor, en pa Savsko naselje, oba v Ljubljani. Pa na koncu mogoče sam bi še enkrat pregledala, kaj je tista vloga ali pa kaj je naloga, ki jo nevladne organizacije na tem področju lahko opravljamo. Zdaj, tako kot sem omenila, pač od leta 2004 v društvu Prostorož pač nekako ves čas razmišljamo o javnem prostoru in preko 60 različnih projektov smo do zdaj izvedli, to so bile lahko tudi kakšne razstave, začasne intervencije, dogodki v javnem prostoru, v zadnjih letih pa potem tudi neki dolgoročni projekti revitalizacije izbranih območij. Eno od teh je Park Tabor, to je v bistvu del četrtne skupnosti Center. V leta 2010, ko smo pač še to moram povedati, da vsi živimo na Taboru, pri Prostorožu vsi sodelavci, tako da to je bila tudi ena izhodišče, ta prostor najbolj poznamo, kaj lahko naredimo v tem prostoru. Začeli smo z neko raziskavo, kjer se je izkazalo, da ljudje na področju Tabora pogrešajo javne prostore, zelenje, da se nič ne dogaja, predvsem nas je pa zelo presenetilo vprašanje, kje je Tabor. Pač Tabor je ena soseska, ki je zrasla med 1. in 2. svetovno vojno, ponosni Taborjani so to sosesko gradili. Če zelo stare ljudi vprašaš, točno vejo, kje je Tabor, a ne, novi priseljenci v bistvu ni bilo več te identifikacije. Naredili smo tudi eno tako prostorsko postavitev, inštalacijo zemljevid iz ostankov tepihov in na njem čez 2 tedna, čez poletni festival Mladi levi zbirali pobude prebivalcev. Kar nas je zelo presenetilo, je bilo to, da je v bistvu 1/3 pobud je bila za program, pričakovali smo mogoče več opreme za javni prostor, ampak je bilo program. Tako da dolgoročne aktivnosti smo zasnovali na 3 nivojih. Eno je bilo urediti v tem parku, ki je v bistvu že obstajal, ki je bil zelo lep, ampak ga recimo, kot smo videli iz raziskav, nekako nihče ni tako dojemal. Čisto majhnimi posegi s sosedi, s prebivalci, z okoliškimi inštitucijami, počasi, dodati neke luči, zasaditi drevesa, narediti oglasno tablo, pobarvati klopi, male stvari. Potem druga, ki nam je bila zelo pomembna, je pripeljati v ta park ljudi. To je bilo pa samo preizkušanje. Začeli smo z otroškimi delavnicami, z jogo zunaj, mogoče kakšne potem garažne razprodaje. Ene stvari so se zelo prijele, ene so se malo manj, ampak v bistvu nič nas ni stalo, da
vedno znova preizkušamo, da uporabimo čisto vsako idejo vsakega obiskovalca, ki je prišel in jo sprobamo. Tako da potem vzporedno s tem seveda skozi več ljudi je bilo v parku, skozi več kontaktov smo imeli s prebivalci, skozi več smo tudi zaznavali, kaj so tiste potrebe in čez to pač zaprosili tudi za za nekaj sredstev, da smo lahko uredili 2 otroški igrišči v soseski v sodelovanju z mestno občino Ljubljana, tudi prometno tako preuredili park, da v njem ni bilo več avtomobilov in pa potem tudi še razne dogodke za celo četrt ali pa reorganizirali. Po 4 letih lani smo z mednarodnimi partnerji naredili tudi eno evalvacijo, kaj je 4 leta takih malih posegov prinesel za park. Vplivi so bili in tako na samo četrt kot na Ljubljano in pa seveda širše po Sloveniji. En zelo pomemben meni za četrt tabor je bil, v tem parku stoji dom za starejše gospe, pač pred 2010 nihče ni upal v park, da tam so pa sami narkomani, pa temno je, pa nihče tega ne uporablja. Potem, ko so začele hoditi zelo lepo oblečene na vintage sejme, potem tudi zdaj dostikrat pridejo ven posedeti in če rečem pač vrt od doma upokojencev je imel pred 2-metrsko visoko ograjo, upokojenci so kasneje zahtevali, da se ta ograja odstrani, ker radi opazujejo ljudi, ki hodijo v parku mimo. Medtem ko je tudi ena prostovoljka iz doma čistila klopi vsakič preden smo imeli garažno razprodajo in potem. Potem tudi širše po Ljubljani je bilo mogoče ena pomembna stvar, da te dogodki ali pa to, da smo mi tja prinesli mize, pa da smo pridobili dovoljenja, je omogočili dosti mladim ljudem, ki so imeli kakšne ideje pa pobude, da jih tukaj brez kakšnega večjega rizika stestirajo. Tukaj se je začela zelemenjava, sharing day, v bistvu neka gibanja, ki so potem prerasla okvire, začeli so pa tukaj zato, ker nič ni bilo treba misliti, ker so samo sprobali njihovo idejo. Širše po Sloveniji pa zdaj zaznavamo, ker mogoče v okviru mreže za prostor tudi malo bolj povezujemo nevladne organizacije, ki delujejo po drugih mestih, da je bila v bistvu to spodbuda tudi drugim nevladnim organizacijam v drugih mestih, da začnejo in preizkušajo pač prostor ali pa neko lokalno skupnost na neke te načine. Zdaj, drugo območje, kjer smo mogoče v zadnjih letih malo bolj dejavni, je Savsko naselje. To je dve povojni soseski, prvi Litostrojsko in Savsko naselje sta nastali takoj po vojni, in sta v bistvu tudi ta socialistična arhitektura je tukaj znamenita, recimo arhitekturno zelo pomembna in ob tem, ko je mesto Ljubljana izdalo nekako brošuro, kako varovati in kako obnavljati fasade, smo bili povabljeni, da mogoče tudi nekaj na nivoju, tako kot smo v parku Tabor delali, delamo tukaj. To je bil čist drug svet. Tako, v Savskem naselju imamo pač 8000 prebivalcev, soseska je stara 60 let, 60 let ni bilo posegov v sosesko, s tem, da se je število avtov je naraslo z 500 na 4000 in da je pa število društev upadlo. V bistvu 2 društvi nekako komaj še živita, včasih je bilo tudi družabno življenje veliko bolj aktivno. Za Savsko naselje je bilo narejeno ogromno tudi raziskav, tako da smo imeli dosti, recimo smo se lahko poučili, kako je bilo včasih, kako je zdaj, so bile tudi Urbanistični inštitut je delal eno raziskavo. Mi smo začeli združeni s prebivalci, bili smo tam, imeli smo piknike, imeli smo športne aktivnosti v enem parku in kasneje, ko je malo bolj mraz postal, smo zorganizirali zbore za Savsko naselje, kjer smo se potem že začeli dobivati tako in malo bolj strukturirano, v bistvu se pogovarjati o tem, kaj so sploh problemi v soseski, kakšne priložnosti. Tako da oblikovali smo tle na srednji stolpec, kaže serijo projektov, ki je bila izoblikovana na teh delavnicah in sicer, kot vidimo, so to projekti, ki so zelo različni, naslavljajo tako prostorske, socialne, ekonomske probleme. Seveda, kaj je pa bilo še bolj nam pomembno, da prav načrtno delamo na tem, da v vsakem projektu povežemo čim več različnih ali mestnih inštitucij, oddelkov s prebivalci,
prebivalci preko nekih nevladnih organizacij ali pa lokalnih pobud do šole, muzeja, regionalne agencije. V bistvu to povezovanje nam je bilo tule ključno. Tlele bi samo 3, mogoče niti ne bi šla, že malo predolga. 3 malo večji projekti. En je bil vizija za javni prostor soseske, kjer smo s prebivalci sedeli skupaj, povabili strokovnjake na področju prometa, prešteli avtomobile, predlagali, zrisali načrte in v bistvu naredili eno tako, in potem tudi sami nekaj stvari izvedli, nekaj jih predlagali mestni občini, ki jih je izvedla. V bistvu neke majhne korake, ki pa gredo v eno smer pač spodbujanja peš in kolesarjenja po soseski. Odprli smo en prazen prostor je bil v domu skupnosti, pa smo ga odprli 1 leto pa pol, zdaj deluje noter skupnostni prostor in knjižnica reči. Knjižnica reči je knjižnica, kjer si lahko sposodiš gospodinjske aparate, športno opremo, orodje, tako da v bistvu ta prostor zdaj živi tako, da imamo preko recimo 20 dogodkov ali pa delavnic, ki jih prebivalci prostovoljno sami izvajajo na mesec v tem prostoru. Prenovili smo skozi 3 leta, nekako prenavljamo košarkaško in otroško igrišče v soseski, tudi z majhnimi koraki, kolikor dobimo pač nekih sredstev, naredimo nekaj, ampak vemo pa, kam hočemo nekako tako priti. Mogoče bi še enkrat zdaj povedala, kdo pač, ko govorim mi, kdo to je, pa kako nekako to deluje. V bistvu ožje jedro smo 3 arhitektke pa 1 komunikologija, potem pa na vsakem projektu pač povabimo različne strokovnjake ali pa sodelavce za tisto temo, ki je takrat pomembna. Delujemo od leta 2004, imamo status delovanja v javnem interesu na področju prostora in kulture in pa kako se financiramo, to je ponavadi zelo pogosto vprašanje. Prijavljamo se na vse možne razpise, ki jih najdemo in pač polovico je recimo financiranje prek razpisov, nekaj javnih naročil, upravljamo tudi arhitekturne in oblikovalske storitve in pa velikokrat za neke take prenove prostorov, ali tako dobimo sponzorstvo v obliki ali materijala ali nekih storitev, pa veliko prostovoljnega dela je tle noter. Tako da samo še 2 slajda imam, kjer bi pa rada povedala, kaj je v bistvu, mi smo lani v okviru mreže za prostor, smo nekako oblikovali eno brošuro lokalne pisarne celovite urbane prenove, en zelo neroden naslov, v bistvu še zdaj ne vemo, kako bi boljš poimenovali, ampak želeli smo pač nekako definirati, kaj so tiste stvari, ki jih nevladne organizacije, ki so v vsakem kraju, lahko opravljajo in kaj so tiste prednosti, kaj lahko nevladna organizacija mogoče lahko več naredi ali pa drugače kot mestna občina, ki ima dostkrat pač tudi zavezane roke ali pa nima toliko možnosti mogoče v večjih mestih stiku s prebivalci. Seveda povezovanje, potem, da ne bom šla vse podrobnosti, opolnomočenje, pač tako, ko sem mogoče v Parku Tabor opisala, kako je Park Tabor služil kot odskočna deska mladim pobudam, tako je zdaj tudi dom skupnosti v Savskem naselju. Kdor pride je dobrodošel, kdor pride lahko sproba pač svojo idejo. Nudimo tudi, s tem, ko smo stalno prisotni v soseski, lahko pač prebivalcem tudi nudimo pomoč pri interpretaciji, mogoče pridobivanja funkcionalnih zemljišč, ki je zdaj zelo pogosta tema, ali pa pri različnih stvarih. Potem vključevanje javnosti, pač prebivalce poskušamo vključevati na čisto na vseh področjih in vseh fazah, vse, kar delamo, je ves čas, lahko rečem, postopki so transparentni, ves čas se ve, kaj delamo v vsaki fazi, recimo tudi vabimo prebivalce ali na koncu, da piškote na otvoritvi spečejo, ali pa nekdo, ki pa rad projektira, pa pač lahko projektira, ali pa lahko barva igrala, ali pa piše za lokalni časopis. Pač vsaka pomoč je dobrodošla. Komunikacija, na kakšen način nevladne organizacije mogoče še malo lažje komuniciramo, ker v takih soseskah, ker smo pač lahko skozi prisotne, lahko pač izbiramo in menjamo načine komunikacije glede na vrsto projekta.
Potem lahko smo dobra podpora pri načrtovanju, tako kot sem opisala, vizijo za javni prostor soseske, ki lahko zdaj pač služi mestu pri začrtanju novih, ne vem, prostorskih načrtov. Zbrali smo pač vse podatke in ali pa vso problematiko v soseski in nekako neko vizijo skupaj s prebivalci že nastavili, ki je lahko dobra osnova za naprej. Podpora pri vodenju je pa mogoče tlele samo to prenovo otroškega igrišča. Na hitro razložim pač, kako smo vodili cel postopek. Gospa iz soseske se javlja, da bi financirala prenovo igrišča. Od tam naprej v bistvu smo izvedli pač otroške delavnice, smo narisali načrte, smo predlagali, smo iskali sponzorje, predlagali, kaj lahko mesto naredi, kaj mogoče kakšni sponzorji lahko naredijo in seveda pripeljali tudi pač projekt do otvoritve in zdaj tudi sodelujemo pri organizaciji košarkaškega turnirja vsako leto. Tako da v bistvu zelo široka paleta nekih aktivnosti. Tako da celovita urbana regeneracija pa pač same dobre stvari pomeni in te, ki sem jih naštela tukaj. Tako da hvala lepa.